arambwira ati twagize ibyago ese habaye ikintu ati mama tafu yapfuye iri ntibishoboka nibyo koko urupfu rwe ngo ari umuntu baryamanye akamutwara amafaranga 40,000 ngo yarayamwibye 40,000. Uwo mugabo yibye amafaranga yaravuze ngo uriya yo nta uzongera kurya kandi uzapfa tumbye. Nge impamvu yazize nuko uwo mugabo yisaranga avuga ngo nzakwica nzakubabaza nkuko umbabaje none yaramubabaje koko ubuse iminsi aboroga ibyo bintu bimujombagura byavuye. Yagiye kwa muganga uburwayi barabubura ariko ari mu kubyimba gatano ngo akabazize ngo 40,000 wari umuntu baryamanye. Nta n'ikindi nubwo wasanga n'umwana w'igitambambuga kuvuga ko aziza amafaranga nta kindi kintu nta ndwara ntaki. Icyambere wenda twavuga nuko nk'ubuyobozi ntashobora kwemeza ko umuntu yarozwe kuko ibyo byemezwa n'abaganga ariko amakuru hari nuko yararwaye ajya kwa muganga babura indwara bwa kabiri babura indwara nyuma rero araza ajya mu rugo ari naho yapfiriye. Amakuru dufite kugeza aka kanya ndwara amaze ibyumweru birarwaye. Waba warazengurutse amahanga wifuza bikanga nyamuneka bene data ntago mukeneye kujya ahandi hantu ngo babahende mugane umuvuzi gakondo uvura bigakunda avura inyatsi ababuza abagabo ingo zidasobanutse ukunda nta gukunda muze abahuze business byaranze muze abigorore baguterereje ihembe vayo aritumure. Abafitiye imiti ivura indwara zikurikira: umuti w'amavangingo ku badamu, gutera akabariro, gukuza igitsina, kwikinisha, tuvura uburemba, ubugumba, tuvura amarozi, amategano, amahuherano, amaryano, dutanga umuti utuma uhurwa inzoga n'itabi. Si nibyo gusa, tubafitiye imiti ivura amibe, diabete, kanseri, tuvura indwara z'uruhu, izo mu nda, iz'ubuhumekero. Akarusho ku gitsina gore tubafitiye umuti wo guca imyeyo, umuti w'ubucuruzi, umuti w'urukundo, umuti ugaruye ibyibwe, dutanga uruhereko, umuti wo gutera akabariro ku bagabo, tubafitiye umuti ukuza igitsina, dutanga umuti ugahurwa kwikinisha, tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga, tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini. Twatanze promosiyo ku mafaranga 5,000 gisuzumiro ugacyura n'umuti. Nimero zacu 0793579993. Waba warazengurutse amahanga wifuza bikanga nyamuneka bene data ntago mukeneye kujya ahandi hantu ngo babahende mugane umuvuzi gakondo uvura bigakunda avura inyatsi ababuza abagabo ingo zidasobanutse ukunda nta gukunda muze abahuze business byaranze muze abigorore baguterereje ihembe vayo aritumure. Abafitiye imiti ivura indwara zikurikira: umuti w'amavangingo ku badamu, gutera akabariro, gukuza igitsina, kwikinisha, tuvura uburemba, ubugumba, tuvura amarozi, amategano, amahuherano, amaryano, dutanga umuti utuma uhurwa inzoga n'itabi. Si nibyo gusa, tubafitiye imiti ivura amibe, diabete, kanseri, tuvura indwara z'uruhu, izo mu nda, iz'ubuhumekero. Akarusho ku gitsina gore tubafitiye umuti wo guca imyeyo, umuti w'ubucuruzi, umuti w'urukundo, umuti ugaruye ibyibwe, dutanga uruhereko, umuti wo gutera akabariro ku bagabo, tubafitiye umuti ukuza igitsina, dutanga umuti ugahurwa kwikinisha, tubafitiye umuti utuma uhurwa itabi n'inzoga, tubafitiye umuti usiga ku gitsina kikaba kinini. Twatanze promosiyo ku mafaranga 5,000 gisuzumiro ugacyura n'umuti. Nimero zacu 0793579993.